Hello friends, tinini kaisa je interview notification ka narok je TTAADC ni bisingtei staff nurse and lab technician job ni bagai apply khlaijak tongnai rok narok ni bagai interview date release khlaijaka irotongo token number tei interview date rijak tongo tei interview ni address rijak tongo phaini ke da token number nailainai tei interview date nailainai token number eknisni 100 hingke 10 tarik 5 March 2022 tarik no mathanai tei time rijak tongo 11 ta ni 4 PM jora rijak tongo tei office of the principal officer health TTAADC khumlung o address no thangai interview marnai phaidingke token number nalainai 119 ni 200 jorangke 11 tarik 5 March 2022 tarik 201 ni 300 jorangke 12 tarik 5 March 2022 tarik tei 301 ni 400 jorangke 13 tarik 5 March 2022 tarik tei token number 401 ni 500 jorangke 17 tarik 5 March 2022 tarik tei 501 ni 600 jorangke 18 tarik 5 March 2022 601 ni 700 jorangke 19 tarik 5 March 2022 701 ni 817 hingke 20 tarik 5 March 2022 o mongkha staff nurse ni je interview date tei token number rijak tongo phaidingke tabok lab technician ni nailainai lab technician 1 ni 50 hingke 21 tarik 5 March 2022 tarik no interview ni mathangnai time rijak tongo 11 AM ni simi 4 PM jora address thangai office of the principal officer health TTAADC khumlung o address no thangai interview marnai to friends omongkha je staff nurse and lab technician ni interview ni bagai je day release khlaijana notification omohai job ni notification naina bagai hastena job channel no subscribe khai tei support khai di tei katal job ni notification manna bagai tei video no paithakjana naina bagai hambai।